isa ko house ya bone go ga borona re limile cabbage le green pepper le rape le spinach so re ksetsa force ke yone shop e re ksetsa moshakawe le fa balemi ba merogo ba dira sentla thata mo go ntsheng dijo tse di lekaneng ba itemogela dikgwetlho mo temong ya bone a mo go letsatsi gompieno dilo di asha green pepper engwe ha o ka ileba thela side engwe e shile mme le nte side engwe go letsatsi motho a me le lentsi thata pula ke e ha ene go ra amogele gore climate change is upon us because namato tsena le gore ha re setse re jetse go bo go nna ready for harvest ra go harvest 2-3 times hela rather ba bangwe ha e tshwantse gore go ya ka lifespan ya cucumber e tshwantse gore ga ke jetse yana at least be ke harvest 2 to 3 months mo maitekong a go oketsa temo ya dijo puso e simolodisitse lenaneo la temo letlotlo le le tla tsena mo tirisong mo setlheng se se tang sa go lema ka maikaelo a go tokafatsa tshireletsego ya dijo mo lefatsheng. Tiny Tshukudu, BTV News, Shakawe. Matlodi a go tla kgola ditsheko ya Francistown Justice Gao Lapelwe ke tlogetswe o tlosolositse tsheko ya dikopo tse di tlisitsweng mo lekgotleng ke ba lekgotla la le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC Attorney General's Chambers le party ya Umbrella for Democratic Change go yeng kwa kgweding ya Sedimonthole e tlhola gangwe se se tlamorago ga gore ba bueledi botlhe ka boraro ba supefa neelano ya dikarabo ise wele mo dikopong tsotlhe ka boraro tse di hapela ga moatlhodi ke tlogetswe ka bangwe ba bone ba neetswe dingwe tsa dipampiri tseo tsa tsheko maabane dikopo di akaretsa gore moatlhodi ke tlogetswe go nna moikarabedi mo tshekong eo fa ba UDC bone ba kopa gore go seka ga oketswa baatlhodi ba ba tla reetsang kgang eo. We will deal with the application for joinder first. Re tla itebaganya lwantlha le kopo ya gore ke akarediwe kana moatlhodi a akarediwe e nne mongwe wa ba ikarabedi mo kganyeng e. And depending on what we say about it, we will go to the recusal. Go tswa mo goreng go tla bo go buegileng mo kganyeng eo re bo re tsena mo go ya bobedi ya gore jaanong ke ikitshe kana ke ithole marapo a go tsamaisa le go reetsa kgang e. And depending on the outcome of that matter, we'll proceed to the issue of the interdict. E be re anong go lebeletswe mo go yone ya gore ke iketshe ditlamorago le ka e wetseng ka teng re bo re ka tsena mo gore jaanong go akarediwe baatlhodi ba bangwe. Lefatshe la Botswana le ikanela go nna pinagare mo go direng ditlhamo tsa ditshwantsho tsa motshikinyego ka go supa mafelo a bojanala a kgatlhisang leitlho ngwao e nonneng gareng ga tse dingwe se se tlhalositswe ke tona wa banana bonga metshameko le ngwao re tumiso ra kgare maabane bosigo fa simolodisa semmuso moletlo wa ntlha wa Botswana International Film Festival 2023 mono ga borone mo tšadi mokibelo ka dintlha. Moletlo wa Botswana International Film Festival BIFF 2023 o tshegediwang e le lantlha mono gae o ngokile badiragatsi go tsweng mangwe mahatshe Afrika le ko moseja. Moletlo o thagolela tsela kgolo ya mhama o lehatshe leno le lemogileng o na le bokgoni jwa go godisa itsholelo go ipelela tshimolodiso ya moletlo ke sekao sa maitamo a lehatshe leno mo go upololeng go tswakanya le go godisa mohama wa bodiragatsi mono gae. This festival is more than just a gathering. It's a vibrant exhibition of our nation's artistic spirit and cultural identity conveyed through the powerful medium of film. Our stories, steeped in the rich tapestry of Botswana's heritage, find a new voice in this visual format, connecting our past with the present and paving the way for future narratives. Tautona Masisi o leba mohama wa bodiragatsi o ka nwega moro ka jalo moletlo o ya bo ile sesupo sa go tshela tebelopelo eo. Embracing the ethos of Arich and Chain,
inspired by the visionary leadership of our President, His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Keabetso-Masisi. This festival represents a transformative journey. Our theme, Introductions Capturing Our Narratives, perfectly encapsulates the essence of this voyance. moleto o gape ke serala se se ta kopanyang badiragatsi ebile o ta totomatsa mogama wa bojanala ka tiriso ya ditshwantsho tsa metshikinyego. Thank you very much to yourselves, the film and creative industry of Botswana. We all know that it was not easy. It is not easy to come up with a film in this country or in any other African country because we are bedeviled by lack of funds. And the funding of our craft, it's very difficult. And the translation of those craft into monetary and monetized content which can give employment is also very difficult. But ladies and gentlemen, I would like to thank you for being so persistent and focused and for having been pushing until today. We are acknowledged. Tiriso ya maranyane le bokgoni jone go ka bolela dipolelo tse di totomatsang ditso, dipina, mebino, maboko, moopelo le botaki jwa lehatshe leno ke mang ka jana go le botlhokwa gore tseo tsotlhe di akolwe ke bao ba ba konte ga lehatshe leno. Moja Timo Kipelo, Botswana Television, Gaborone. Motatsokedi ba khutlo ka gore yalo ke sutela jalo tumampatana go tlela tsa metshameko. Ke go leboga ona mothetso madume dikgang ke tsa metshameko. Setlhopha sa The Zebras se letse se boetse mo tseleng ya diphenyo jaaka se ne se fenya sa ginyi ka nno e le ngwa go lefela go lebaleng la Obeditani Chilume Stadium kwa Francistown. Nno ya ga kabelo se akanyeng e tseneng mo karolong ya bobedi e netefatsa fa banna ba ga Didier Gomez de Ross ba gapa dintlha tse tharo tsa ntlha mo motshamekong ya Group G. Go batlatlosetsa jalo mo maemong a bobedi mo lokong morago ga metshameko e le mebedi go motsa sefako wa bega. The Zebras e tsene mo motshamekong o batswa mo tathegelong ya dino tse tharo go tse pedi kgatlhanong le Mozambique beke e fetileng. Fela se tsejeno Makawana a monoga e bata ka maikaelelo a go sala ka dintlha tse tharo kgatlhanong le Guinea. Mo karolong ya ntlha Botswana ya latha sebaka sa go ka ithoma kwa pele mo motsotsong wa 24. Maiteko a neela sethopa sa mogaemo a go ka tswelela ba etela dikwata tsa Guinea le fa di ile kwa nakong ya go ikhutsa ka lefela sethopa. Karolo a bobedi Botswana a tswelela e tsomana le nno mme fela ba latha sebaka se sente makgetho a le mmalwa. Morago go dira dithasalo di le mo kawana mo karolong eo motshameki wa sethopa sa Olympic Koriba kwa Morocco kabelo sa akanyeng a supa gore keng e le mongwe wa batshameki ba thwathwa ba monogae a nosa nnwente. Trying to find an angle to shoot. Because let's go. Mo motsong wa bofelo Tumisan Teenage Oroboni a retelelwa ke go fetsa motshameko jaaka Ibrahim Koni a sireletsa bonte. Fela Zebras ya kgona go tshwarela ketapele eo go ka sala ka dintlha tse tharo e le madua a batlogela mo maemong a bobedi mo Group G fa morago ga Algeria. Mo motshamekong mongwe wa Group G no ya ga Roger Mato e thusitse Uganda go ka fenya Somalia ka nno go lefela. Mo go emengwe go mampudi ba Afrika ka 1996 Afrika Borwa ba notile ke Rwanda ka dintlha tse pedi go lefela. Di tsa ga Innocent Mushuti le Gilbert Mugisha di netse beng ga dintlha tse tharo tsa botlhokwa mo Group C. Burkina Faso e phadimotse Ethiopia ka tse tharo go lefela. Tunisia e fentse Malawi ka nno go lefela fa Lesotho le Benin di tshamekile malekano sethopa. Go motso sefako BTV Sport Gaborone. Company ya Okavango Diamond Company letse roletse lekgotla la Botswana Netball Association tlotloetso ya 300,000 pula go thusa lekgotla leo mo dipakanyong tsa lone tsa go tshegetsa dikgaisano tsa African Netball Championships beke e tlang mono Gaborone. Mokamedi wa Okavango Diamond Company Metla Masire a re ba bone go tshwanela go ema bona nokeng ka go tshegetsa dikgaisano tsa motlhale o go tlotlomatsa lefatshe leno ga mmogo le go fa batshameki ba
mono sebaka sa go phadisanya mo dikgaisanyong tsa maemo a kwa godimo go tokafatsa seemo sa motshameko o mo lefatsheng leno. Fa godimo ga 300,000 pula, ODC e itlamile go thusa setlhopha sa setšhaba ka mosepele wa go ya kwa toropong ya Johaneng ko ba tla bong ba itlhokoletsa metshameko ya dikgaisanyo tsa African Netball ko teng. Metshameko eo e tla tshwarelwa kwa UB Indoor Arena kgwedi eno e le 2022 a go fitlhela Sedimonthole a le malatsi a le 6. Re bone gore go ka nna go ka tlhabisa ditlhong gore e re ba hile tšhono ya gore ba ka hosta di-games gape go ha team Botswana nako ya gore ba ka kgona go tshameka mme re na le bokgoni ba go thusa mme re bona go ka tlhabisa ditlhong hela gore a bo re lebeletse go sa kgone go thusa a bo re tsaya tshwetso ya gore ka gore go mo go lebagane le dilo tse e leng gore re na le go di thusa metshameko le di-arts dilo tsa go nna jalo a bo re bona gore go tla bo go lebagane gore re ka ba thusa gantsi ga e le a national event ka gore go tlisa re team le rona gore we are a national company re bona go le botlhokwa gore ga go na le dilo tse di diragalang tse e leng gore di kgona go tlotlomatsa leina la lefatshe le gore go tlotlomatsa yone motshameko wa netball re bone gore go thusa ga rona go ka thusa go dira jalo a re rotloetse team ye ke team ya rona re le Botswana a re ba rotloetseng re ba thuse gore ka moso ba kgone go tshameka ba re direle bontle re le lehatshe le rona re kgone go tlotlomatsa ka bona. Monamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Badminton Association Thobo Tshosa a re tsotlhe di aperitshia mo go tshegetsa kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya Botswana International Series 2023. Kgaisano eo e solofetsweng go ngoka mafatshe a le 12 e tla dirisiwa gape ke batshameki go ikokwanyetsa dintlha tsa go thusa go iponna phatla kwa metshamekong ya di-Olimpiki tsa ngwaga o tlang kwa Paris, France. Tlamelo Mothusi wa bega. Go ya ka Tshosa ditsompelo tsotlhe tsa botlhokwa tse di ka ba thusang go tshegetsa kgaisano ya maemo a ntlha e ka itumedisang lekgotla la Botswana World Badminton Federation di wetse. We are financially ready to host this tournament. Everything is in place. Everything is working smoothly. Athletes are arriving. The accommodations have been are ready. Go tshegetsa kgaisano ya mothale o go ya go godisa gape le lekgotla la Botswana Badminton Association. We bring a lot of people here, as it's seen now. It's something that we need because it's one of the biggest tournaments that we have, and it's one of the tournaments that we spend a lot in. So having the opportunity to register to host this tournament is good for the association, and it challenges us if we are able to host it because it's a World Badminton Federation tournament. Batshameki le bone ba ya go ungwela go le gontsi ka jalo go le botlhokwa gore setlhopha sa mono gae se bo se itlhokoditse thata gore se ska sa swabisa tatedi ya mono gae. About 50 of our athletes, including our own national team, they take part in this because it's very good for them. They get the experience they get to share the court with the international athletes, and some of these athletes are athletes that participate at the Olympics or in bigger tournaments that really their prize monies go up as high as 500,000. So it's very good for them to share to have that experience. Kgaisano e ya malatsi a mararo ya Botswana International Series 2023 e tla be e kgagantse ka di-singles le di-doubles tsa borre le bomme mme e solofetse go simolola kgwedi eno e le 23 go fitlha le 26 kwa Botswana Police College kwa Otse. Tlamelo Monthusi, BTV Sport, Gaborone. Potso a re dibe khutlo gone fa tla ke leboge Tshepiso Sekolo yena a ranola ka puo ya diatla o ne ra banteng wa boa ga re la jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.